ubani induna yala ubani induna yala kunokubanga uyabanga kuney'nduna ey'mbili le site yakwabani lena esime kuyo yakwandaba yebo uyiphi induna eyabeka abakwandaba la ngoba umvoti sowakhothama kodwa singaphikisana mina ngikhuluma ngomuntu owabeka le site umphakathi lo wemphakathi lenene ngadi kuyahlonishwa lawo namfana uyazwana kuyahlonishwa la kuyahlonishwa la uyazwa akusikho lapha enidelela khona uthisha la lokhipha imvubu ngokuxebule ngemvubu bafowethu le site yabekwa bakwamdletshe le yabekwa induna umdletshe ngithi umphakathi lo khona la uyazi ukuthi le site yakwamdletshe yakwandaba sorry njalo nonke nomphakathi niyazi ukuthi kukwandaba la umuzi noma kwakuyisitolo kuphela kwakuyisitolo lokhu kwathi inhlonje esakwandaba lesi sitolo okay kodwa yona yakwandaba finish mphathi wami banqaba ngaliphi pho laba bantu ukuphuma esitolo sakini hayi bathi nje abayindawo ngaliphi ngesizathu sokuthi nje ilayisensi yabo le elapha ngaphakathi ayibizi bona okokuqala biza ibiza umuntu ontombazane nje wenzeka kanjani mhlonishwa ngicela iqiniso lodwa kuphela ngicela nje kulethe esikhulumayo ngicela iqiniso lodwa ngoba noma ngabe amaphutha bengakini sizokulungisa so ngicela iqiniso lodwa lo melithi kheqe phambi kwabantu ngoba ufakazi bethu lapha bese siyalungisa uma kukuthi khona iphutha laba ngakunini uma kukhona intombazane eke yabaqoma laba yakini nilikhulume lelo qiniso lelo ngoba isikhathi esiningi laba bantu ubathola begoloza kanje kunentombazane isuke iphakathi kuleyo nto leyo shonelini nje kwafika omunye wase-Ethiopia wafika waqonywa la qonywa intombazane yakwabantu kodwa bona umpumi singayibali-ke kakhulu kodwa khona yakwaqonywa waqonywa waseke enzila izingeno nobabundaba ngeshwa-ke washona ngenxa yokuthi-ke ubaba lo wayipholisa kudala-ke se-PS usedlule kakhulu lo ntombazane lo owaqoma lo mu-Ethiopian wabe sesebenzisa ithuba nje ukuthi uyabona ukuthi lo usegugile wavele wa-aplya la nge-ID yakhe then kwabe sekubuye kuhlalwa phansi-ke sekulungiswa leyo nto kwathiwa unikezwa-ke unikezwa 5 years after 5 years phuma intombazane untombazane ubani wayemnika u5 years endaweni yomuntu enza ubugebengu uye wayeyinika phela ngoba yayingasarenyiwanga phela i-contract wanele ukubona ukuthi umkhulu lona usehlala yedwa kusetshenzwa nonke nisebenza kude nonke ney'hlobo zenu usebenza kude abanye baba banali alright so senifuna ukuyilungisa-ke manje sifuna ukuyilungisa okay so ngasemasayidini leni ngasesayidini leni akuphi amaphutheni phutha-ke yileli lokuthi uma sekufika-ke manje-ke laba-ke laba bagoloza nendawo senze iphutha lokuthi senze isivumelwano nabo esibhalwe phansi thina uyabona-ke besiphelelwa nini besiphelelwa uJune 1 kulo nyaka 2006 kulapho-ke laba bathi-ke khona basayindawo khona so zonke lezi khathi niyabuya niyabatshela ukuthi amadoda sesiyayidinga indawo bathi abayindawo sibuyise emaphoyiseni athina amaphoyisa athi asithathe ummeli okay no akuyona i-civil matter la sambeni siyakhona sanibona madoda balekile ngekavele sanibona cha phela sosibulala lesi sitolo makukuthi akafuni kulokhosi sanibona madoda velani la ngicela ukuthi lento yabona lento njengoba isingelwe yini okokuqala ngizocela ukuthi kube nenhlonipho nani nabanikazi enizolwe lesitolo ayikho into enizoqhubeka nayo niyenze singaqedanga ukulungisa lolu daba so ngicela leyo nhlonipho leyo okay so mayebaleka ashone ngakuphi uphume ngemoto ahamba cha uhambe ngeenyawo isitolo usivula manje wasala ne-security lakho sengibashela ama-security nale kade lilapha security alisekho-ke manje
Selibalekile. Unele wangena lapha nje badisappear. Bavele bathi ngiyathatha esashona. Kodwa lo odayisayo ngamsho ukhona la Uhambe ngapha. ngeenyawo, uhambe ngeenyawo washona le. Wase Ethiopia. Uhambo ehlala kuphi? Uhambe ngeenyawo washona le. Uhlala kuphi? Ulala ngaphakathi. So wenze ucela obani abangakwazi ukulekelela ubhuti lo nosisi and futhi ngicela ningathukutheli sisi ngicela ungathukutheli uma ukuthi uyathukuthela uhlale ekhaya ngoba lokhu kungalungiseka ngomoya omuhle ngiyakubona manje ukuthi uyadinga ukuthukuthela ungathukutheli uyangizwa Yebo. yeah ngicela ukulinde wena alright ngicela insizwa eyivolontiyayo ezithi zizobambisana ngubhuti ngoba akakwazi ukuvela nanxa kuba umthetho nansi insizwa isivolontiyle ezala endaweni insizwa eyiseduzane ngomakhelwane isecurity la kwabani isibongo eligada la ekhaya iAlpha uphi umphathi wabo cela ungitholele umphathi wenkampani iAlpha cela insizwa abafethu ezu5 akuzukufa umuntu la nikhululeke vele nizofa noma ningahlala ningangeni kulento esikuyo uzofa vele kuyangcwatshwa nje insukwini la kungcwatshwa abantu abangekho kulento engikuyo mina so ke ungabe lokhu usaba ukufa uyindoda ngoba ukufa kwendoda kushintsha isimo uzongithumelela ke emkhaya wami leyo number leyo ngizomfonela manje bafowethu ngicela insizwe ezinhlanu ezizoqinisekisa ukuthi lesi sitolo asivuli asisebenzi kuze kube abanikazi baso bayavuma ukuhlangana nathi sihlale phansi sisebenze kusuka manje ngoba ngimela so njengamanje njengoba ngimela ngicela wena njengomnikazi wendawo ngicela uvale lesi sitolo ngoba indawo ngeyakho vala le ndawo bazoza bezovula bona uma wena usuthe kulungile bengaqhubeka noma uqhubeka uthi abaphume kodwa igama lilodwa kini nonke nini ningabangani balamakwerekwere nezo nibatshela ukuthi uphakela umthatha ade efikile uthe uphala umthatha bahambe manje ngoba ukungahloniphi lokhu kokuthi uhlale emzini womuntu nize nibone ukuthi kungani laba abantu kufanele sibaxoshe niyezwa bazogoloza bazohla indawo yomuntu eSouth Africa besuke eSomalia niyabona ukuthi kungani abantu bokufika kufanele behambe eSouth Africa uyihla kanjani indawo emphakathini unguwe wedwa kunguwe wedwa wonke lomphakathi uyavuma ukuthi le ndawo ngeyakwandaba kodwa iSomalia lithi lizohla indawo endaweni so abakwa Alpha sizobafonela manje Shona so insizwa zizohlala la insizwa zibheka ukuthi akugqekezwa la akwenziwa lutho kuyakhiywa behlale la ngaphakathi bephume behamba noma bephume sebeqoqa isitokwe sabo no angithi mina mangihamba bazovela so mabevela nibatshela ukuthi ababe beqoqa isitokwe sabo behamba kodwa sisadayisi lesi sitolo ngoba angeke ngisho ngathiwa ke wena baba usuyathanda ke ukuthi uthi abaqhubeke ngeke besakwazi ukuqhubeka bayingozi uyabona abantu bekwazi ukugolozela abanikazi bendawo bayingozi emzini wakho bafaka isecurity emzini womuntu ukuthi wena ungakwazi ukungena emzini wakho 082 yeah 945 7184 7184 nakhe kuphi nihlala kuphi semadulu kwesimsipoti okay ngicela make kwangena iveni yamaphoyisa la ngingasekho cela ningithathele inumber plate yaleyo veni yamaphoyisa ningisendele yona yeah abacabanga ukuthi ngiyadlala amaphoyisa awu3 asebenza kwenye indawo engithe ngisebenza enza lo msangano awekho emsebenzini kumanje futhi hayi ukuthi azoba nediscipline azoxoshwa ngoba asidlali silungisizwe asizukureduce izwe go500 abakhishwa amakwerekwere akekho umuntu ozovikela lena nawe kokhona la ohlala uqamba manga ukuthi ungavikela amakwerekwere awulivikele phela ngibone manje anginakho ngikhona ngicela ulivikele manje ungalokhu ngichithela isikhathi nithi nivikele abantu niqamba manga nintshontshe imali mawuyintshontshela imali nje kulabo abantu zintshontshelele nje kodwa uma uthi uyalivikela awulivikele phela manje ngifuna ukubona mina ngoba sizukubulala izwe bafowethu ngenxa yo500 akusetshenzwe nazi ingadi akubuyele emaseyimini awungathenga uanyanisi awungathenga ubheetroot awungathengwa ucarrot izinto ezingaboli azingathengwa akuthengwa izinto ezibolayo kuphela asibuyeleni kulokho kwethu ngoba konke lokade sekuthenjiswa akukho akekho ongaboni yabo bosisi inqomo nibuye phela ngalokho inqomo udunana inqomo nize niyopho umuntu aqoma zeyosethela ngale kwale yantaba akona inqomo nijike endleleni nje bosisi awu valani ke la avalani la
cha hambani yofuna ingadi angithi kusesemini hambani ehluhlweni yofuna ingidi lezi eziwu-round ngifuna lezi eziwu-round ingidi lezi eziwu-round ingidi cela ndivale la insizwa ingasuki la nize nihambe niyolanda ingidi lapha ehardware insizwa ihlale nje la ilinde umuntu agijima ela edolobheni athenge ingidi eziwu-4 nikhiye lapha nikhiye la niyazi nilanda umuntu onomshini wokushisela nishisele la ufaka ingidi la ngaphakathi bese uyashisela la tholana umuntu oshiselayo ashisele la negenerator ashisele la kuphela bazophuma ngemuva lapha balokhuza khona akasekho kumuntu olomphakathi ufuna ngene la azothenga yekani ukuthenga la ngoba into ezokwenzeka nizodla poison niyazwa nini uyezwa hey hallo anisathengi la uyezwa sengiqedile ukusebenza Phakela Umthakathi has once again sparked discussion after visiting a local bottle store that is reportedly operated by foreign nationals, overtaken from domestic South African people. During the visit, he stated that the business should be closed, arguing that South Africans should have greater control over economic opportunities within their own communities. He even argues that how is it possible that someone can come and dominate the whole area? Someone from abroad can come and dominate the whole area in South African lands. So as these events continue to unfold, many people are watching closely to see where this movement will lead to. While some support the call for greater local participation in business, others are concerned about maintaining peace and stability within communities. But what remains important is that everyone stays safe. But as the conversation grows, many people are hoping that the outcome will lead to positive solutions, stronger communications, and stronger communities and opportunities that benefit everyone without conflict or harm. But let us have a conversation. What do you think about the overall situation of the video?